Lirio, iti tarap! Huwag magtawa! Opay! Anyak na pasama kang kadoro! Tiolo, Doro! Anay! Ang dardaran! Sino ka, anak ba to? Agpakita ka! Agpakita ka! Ano? Sino ka man? Nasano tayo po yan? Tulong! Tagsang tiwalok ko na! Mamatay Diyos mo na! Anya, pahingaya kas jay ti inaramid mo, Baro. Mga no adda nakakitakan ka. Sinigurado nga wan nakakita kanya kapong. Matanaganak para kan ka, Barok. Di rumba nga kas jay ti inaramid mo. Kas dati may parbang itikas kadakwada nga awanan Asya pong. Ket musanda ngagpatingga, amang rangranggas iti awan basol na. Jakmot ida ingga na balsan. Barok. Sige apong, rumuara kon. Mapanak eji farmhouse. Ay, saan, Barok? Dito ikan kalapaw ko ang maturog. Saan ka narumuar? Maturog kan dito'y kalapaw ko. Adak manan dito'y tanapa. Mayat na ito yung ehersisyo. Ti umuli dito'y tanapa. Awan makitak iti babaya na kapurawa. Nalabit na san may. Mapanak iti kanayon apakakit kitaken ko na. Urayak, bareng umay dito'y. Hindi. Apay nga the bandage ti ulo yo. Anya tinapasama ka na kayo. Senyor, adda ng bato kada kami hindi rami. Anya? Samya nakita mo sino, senyor? Nagkapoy kayon, tadiyo natiliw? Nasip nga ti aglawlaw, senyor. Iso asaan mi anak kita. Iti anyaga po binatuda kayo. Saan mi nga mo, senyor? Italay nga dama ka iturat amang kalaban kada kami. Gusto magpaisa, senyor. Ngam, at daatapan mi, senyor. Asino? Ni Jubilarde. Anya? Ni Jubilarde? Iti anyaga po? Iso timangkon kontra iti kinaranggas mi. Kadag iti trabahador ijay asyenda, senyor. Gusto magpaisa. Iso adakil ti atap may na iso, senyor. Anya? Senyor, nagbidot ka ng sakit di anangalaken kwa na akas pasurot yo. Kaya't kakasarita, Jubilarde. May papanitian niya, senyor. Pudno ka di? Asikatin ang bato kada baldo ken Doro? Agpudno ka kanyak. Awan amok iti dayta, senyor. Agsasao ka kadi ti pudno? Napudno kada kayo, senyor. Iso asan ang mabalin nga gulbuda. Lukas tangarod. Asino tinangaramid kadakwada iti kasta? Senyor, jak masungbatan dayta. Sige. Agsubli ka ni Jasyenda. Awanan, tinamagagpaykan ka. Interesado ak iti daytang imbagayo, lolo. Kaya't kumati agtrabaho iti dayta pagminasan. Aniya? Kaya't mumat? Wan, lolo. Sana parikot dayta, Alex. Inton may rugi dayta pagminasan. Sikan to ti maysa at agabantay. Kaya't ko na unang, lolo. Gapota kayat kumet, ti maadaan iti balitok. Sige, iho. Sana parikot dayta. Adan tumet balitok mo. Mapanak itayan dagiti trabaho. Pasapon asitudak. Amang naman taman ng ranggasan da baldo ken Doro kadakwada.
Kasi dagiti trabador. Nakanayan aranggasan ida dagiti pasulok ni Senyor Pedro. Yo! Yo! Oh! Oh! Naimbag nga orasyon, senyorito. Vilarte! Oh my God! Uyugan na tagpasyar tayo entero nga asyenda. Senyorito. Urayan kayo ti kwata. Si! Ya! Ya! Patdak ni Senyorito Alex. Inton bigatan ti papan ko itayan dagiti trabado. Amom ka diti agpataray ti kabalyo? Senyorito. Jak unay kabisado. Anya? Kapoy ka matgayam. O sige, mangpili kayo ti may sa kabalyo. Ta sa kayam. Aglumbata nga agpataray. Ha? Alan, saan kan nagkadkad? Mangkita kan iti kabalyo apag sa kayam. Surutat ni Senyorito Alex. Napartag nga agpataray ti kabalyo. Dahito iti rumbang nga masursuro. Ti agpataray ti kabalyo. Surutak ni Senyorito Alex itinagturungan na. Amigo na po yun. At kagayaman. Kan at dapay kakadwa malalaki. Wen, amigo. Umay may patungpal titulagan. Ana, umay kayo. Umunag tayo dita mansyon. Umay kayo. Italamanan nga umayak iti dayto aturod. Nagmayat gayam ditoy. Gaputamatan nawagak ti pakabuklan tinaglawa nga asyenda. Senyorito. Amom ka di Jovelarde? Asyak ti kakaiso namang tawid dito asyenda? Gaputada kayo lang ti apo da senyor. Pudno na ita. Bakna nga. Iso nga amin na kayat ko. Matungpal. Amin na kayat ko nga ramidan. Maramid ko. Kat ti asino man namang kontra kanyak. Weno mang kalaban kanyak. Todas na lang. Ha? Awan ti makaiturad amang kalaban kanyak. Tanod danan. Todas na lang. No, hasta. Sumurot kami kada kayo iti ipapanyo iti bantay, senyor. Wen, Baldo. Da kayo timang bitbit kadag iti balon tayo amakan. Wan, senyor. Wan, senyor. At si Kamat Jovelarde, agbatikan. Senyor? Ne, apa niya, senyor? Saklangan ti agbati. Aniya? Nagnamay matan ti trabaho na, senyor. Idin to tasyak, sumang atak iti bantay. Baldo, ni Jovelarde titalkak ita dito'y asyenda. Isuasaan kan nga agreklamo. Ngam, senyor. Ala, bitbitan yon dagiti balon tayo amakan. Tarumwar tayon dito'y farmhouse. Agor ora yan dami ko Napoleon di tarwar. Apong Luis, gundawayak ti kaawanda, Senyor Pedro. Mapanda ngamin iti kabambantayan. Kadwa na dagiti pasurot ken gayem na ataga syudad. Sarong karak lang ni Nanang. Amuak maten no nyat kasasad na. Agsubliak mat lang nga dagos. Eh, sige nga rod, Barok. Mapan ka lata. Sana bale. Tagtrabaho latamot dagiti trabahador dito yasyenda. Taurayawan ti mang bambantay kadakwada. Igagad damot ti agtrabaho. Apong, Ala, mapan ka nga rudan, Barok. Kat aganad ka iti dalan mo. Ay na, agyaman na kanak ko. Nagawid ka matlaangan. kumusta kayo, Nanang? Naimbaga ko, nanak ko. Awanin ti sakit ko. Gapotadyak liniwayan ti nagpadoktor. Kan agbit-bitamina akitan. Kasta ka din, Nanang? Nasayat no kasta? Anya ti kayat mo akanan. Ibagam tagluto ak. Orean yan ditan, Nanang. Sige, agluto ak iti paboritom asidaan anak ko. Ti sarsyado at tilapia. Talaga paborito day ta, Nanang.
Ay naimbaglakit din ta ikanti ginatang ko itay nagpasentro ak. Kaslam mo yung asumang puweta ka. Una nakko. Mabait lang ta agluto akpay. Agi na nakapaylaan, ha? Kaadwam ti mga nanak ko. Ibusen ta day ti linuto. Uray mat da kayo, ananang. Kaduan nyo matimangan. Tapno lumukmag kayo. Ken agtuloy ti imbagyo. Ay naimbaga ko nanak ko. Awanin ti sakit ko. Pakaragsakak launay day tananang. Anak, kumusta ti trabaho? Awan parikot nanang. Anya itayan ti trabahom ita iji asyenda? May sak ita napasurot ni Senyor Pedro. Tingay aking kukoy ti asyenda. Kasta ka ti anak? Sanda ka di matlaang adakas? Mangnangag ko ti may papan iti day ta Senyor Pedro. Narungsot ka no? Nana? Ay nanak ko, amangan mo't no anya ti pagbambanagam kadakwada. Di kagdanag nanang. Sa anak to maipada kadakwada adakas. Anak, anya nga tano saan kan nga agsubli. Total naimbaga kon, awanin sakit ko. Ituloy mo ti agadal. Ikarigatan ta anak ko. No panawak ti trabaho nga nang. Ado at trabahador ti nakakaasi. Maparparigat da iti ima nagiti pasurot ni Senyor Pedro. Anya? Ket deta ti bambantayak nanang. Uray pasurot naklang ni Senyor Pedro. Ngem ikaluyak dagiti trabahador. Jak itulok aranggasan ida dagiti pasurot ni Senyor Pedro. At iti kwarta nanang. Alaan nyo da ito Tapna daramatan nyo. Anak. Ikang kay tumanan iti sumaruno o panagawid ko. Sika. Anya ti agpaaikan ka. Itad mo mataminan kanya. Nanang, awatan nyo ka din. Sige, nuday tate ko nam. Kat agyaman na kalak ko. Mabanak nga rodan, nanang. Agan-anad ka kumaakanayon, anak ko. Uwan, nanang. Kaslagdan agaklata. Nga oray pa'y imbaga ni Juvelarde anasaya at ti kasasaad na kada Senyor Pedro. Numalagip ko tinapalapas. Kasladyak kayat nga umadak ni Juvelarde ije Benavista. Iti ayan ti trabaho na. Amigo, may ayo ka talaga dito tayo. Nagpintas. Awan ti kastoy di syudad. Talaga. Adayo anak pintas dito'y iliming ng idisyudad. Undo tayo ito, amigo. May sabalik man ti saritaan, amigo. Talaga ka di, abimak nang ka, gapoy ti balitok? Inapundo na, amigo. Saan lang nga balitok ti bimak nangak? Gaputan ta negosyo. Anya ti negosyo? Ado, amigo. Marijuana. Kaya magdumapay ang pagkwartahan iti dadakar. Anya? Mayat isumot lagay ang amigo. Bus Napoleon! Umay kayo! Darasan niya! Anya ti kasla pakaragsakan ti may sa taom, amigo. Anya ti pakaragsakan ti may sa tao ni Napoleon nga amigo ni Senyor Pedro. Gagayem, di uliwan na dinggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap! Lirio, iti tanap! Tinapalapas. Naragsak ni Magdalena nakakita kini Jubilarde. Impaka muna nagimbagan iti sakit na, kat insingasing na iti anak na, ano mabalin. Agikaten iti trabaho na, kat ituloy na ti panagadal na. Kunamot ni Jubilarde, ano kasta ti aramidan na.
Awanan ti mangisakit kadagiti trabahador iti asyenda kadagiti dakes apasurot ni Senyor Pedro. Iti metbantay a nagturungan da Senyor Pedro. Maragsakan ti maysa a tao ni Napoleon nga amigo na gapu iti nakita na. Itagagayem adtoy tituloy iti nobela tayo na pauluan. Lirio iti tanap. Kali tayo dito. No kasta, nagdudumagayam ti negosyong ijay syudad, amigo. Ito tipod mo, amigo. Bus Napoleon! Bus Napoleon! Oh, anya tigas na pangaragsakan ti may sa tao, amigo. Umay kayo dito, boss! Kitaan niyo dito! Umay ka, amigo. Umasidag tayo ti ayan na. Well, Kitaan niyo, boss! Mingmingan niyo rin pagtisampulpan ko! Amigo. oh, anya ti nakita mo, amigo. Mayat, amigo. Mayat launay. Agsayatan. Napintas, amigo. Amigo? Sige, Bing! Ituloy na lang! Makadanon akong dito'y tanap. Tunggal umayak dito'y. At dalat na sapsapulan dagiti matak. Awan sa bali. No diti babae ang nakapuraw. Ay, ngam awan mat. Namindo at daras ang nakita kon. Iso nga imposible aparpar mataklaan dayjay. At pag napagnaak dito'y. Parang makita ti babae nakapuraw. Angam, asino nga taday jay? Lola, ayam ni Lolo. Kadwa na ti amigo na, nagpabantay da. Anya? Apay, Oh, sayang. Jak ida na abutan na. Simuro ta kumamat iti napananda. apay, sa dinong gabin tinaturturom mo. Napanak iti sentro, Lola. Sinarak ko dagiti gagayam ko. Napan kami iti sugalan. Oh, Sige, Lola, ha? Inakpa iti silid ko. sige. Una yun ni Alex. Day talatan ti ar-aramidan na. Sapay ko ma, tasaan at tumawid kan ni Pedro iti ugali kan aramid. Sapay ko ma. Kakabsat! Kidawag kumakada kayo. Asaan nyo kumapaypay ang titrabaho yo? Awan kumatag sagot-sagot. Itigasta. Awan timadanggat. Kapag amuyo mo, naulpit dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Isunganda ko makada kayo daytan amang liklik iti pakadangran nyo. Uray nagagat kami. No, kaya da kami asaplitan iti lati ko. Maramid dalat tamal. Nukas na karot. Liklikan nyo ti panagsapat ti dalan nyo. Nukas na makita yung adapan. Adaywan nyo idan. Anya! Kamusta? Mayat ka di matlaw? Wan, boss! Talaga mayat ti sampol da ito sinampulan mi. Okay, boss! Oray dagiti kakadwa. Napintas ka no ti sampol da. Ano tayo tapos? Nasaya at meron ito basta. Matuloy kapag nagtrabaho tayo dito eh. Sige lang, amigo. Mangan kayo lang. Ado tindasar ti pinusgak at agaluto dito yung asyenda. Huwag nga mo, amigo. Katagyaman kami unay. Dito'y farmhouse ti pagturugan yon. Ket adda mga sikaso kada kayo dito'y. Agyaman kami, amigo. Katintong bigat. Asikasuan tayo nakitipagyanan tayo di bantay. Kasapulan tayo tilalaki ang makatulong, amigo. Luanya ti bagam, amigo. Iso ti masuro. Baldo, ingkayo mangkita iti trabahador a lalaki, nga isurot tayo iti panagsubli tayo ijay pagminasan.
Senyor. Kuna ni amigo Napoleon, amay mayat no adda makatulong kada tayo iti panagaramid iti kalapaw ken daddo mapay. Sige, senyor. Mangayap kan iti uray manual lalaki, tapno nadardaras ti panagtrabaho. Matungpal, Senyor Pedro. Sige, sumunod kayo kanya. Umay kayon! Bilin da ito'y ni Senyor. Sa dino ka dito, pangipanan nyo ka na kami, hapon. Sa dino. Basta sumunod kayo. Mabit lang. Oh, sigamat gayam jubilarde. Pangipanam ka dako, Baldo. Awanan bibiyang mo. Hala, hintay mo! Pangipanam ka dako, ata. Bilin ni Senyor da ito'y isuadikan kumontra. Hala, mabantay mo! Surutat ida. Amwak no apay nga inayaban ni Baldo. Dagiti sumagmamano alalaki dito asyenda. Isurot mi dayjay pagminasan, Jubilarde. Kasapulan mi titulong da. Senyor, Katsika, agyan ka dito asyenda. Saan nanas ka na sumurot ka pa iti papanan mi. Asikaswam dito asyenda, nalawag? uwan, senyor. Manipo dita, sikan ti pangitalkak iti amin. Agtalakaken ka, Jubilarde. Sige, senyor. Ket, agyaman iti panagtalakyo. Adalem no kasano ken nuanya pa'y dagiti duma trabaho dito asyenda. Ket saan mo abaybayan ti asyenda? Uwan, senyor. Talagang nagbiti trabaho no adote ang titinulong, amigo. Magbasag kar aramidin dapat turugan tayo dito yung yan tayo apang minasan. Uwan harod, amigo. Napartak dagiti trabahador. Amo mamigo, swerte ka. Kaputa pa nagkunag kat talaga manayunan ti kinabaknang mo. Kaputa do ti maala tayo dito yabalito. Pakaragsak ang unay dayta, amigo. Senyor, nalpasan ti pagturugan dito'y pagminasan. Manong matabobong tinaramid. Uwan harod, awanan ti parikot pa Baldo. Talaga, senyor. Kaputa damat kanubog dito'y apaggapuan ti danong tayo. Adamat ti karayan di nabangir. Nga iso ti paglabaan ken pagdigusan. Nadalos dayta karayan. Pudno dayta. Kasano ngay, senyor? Kaano tayo mat amakay gam iti balito? Di ka unay magagaran, Baldo. Dumting tulat ta. Talaga magagaran ako na makaigam iti balito, senyor. Saan lang nga sika? Ad-dapay kanyag. Kaputa sigurado ti balitok dito. Naskan nga da paggilingan na maraming. Wen boss, rumbang lang. Amigo. Napintas dito at diso pa kay pwestuan ti gilingan. Sika ti makam mo, amigo. Sumurusuro taklatay ti kayat mo. Ibagam lang no anya dagiti rumbang amagatang tagatangay. Sige, amigo. Ibagakan ka. Kat gatangang madagos na pumalpasan. Sana parikot, amigo. Nakasaganak agumatang no anyaman dagiti kasapulan tayo. Lolo, kumusta ti bagbagayo a pagminasan? Siguradon dayjay, iho. Kasta ka di? Kat itapay lang. Makit-kita ko ti dumteng a kwarta kadagiti dakulap ko. Anya? Waniho. At danton balitok ko. Sige. Kaya't kumati makipagtrabaho iti dayta, lolo. Tauray sak. Kaya't kumati madaan iti balitok. Waniho. Mapasamak dayta.
Ket no kayat mo ti sumurot to iti pagminasan, umay kalata. Nawaya kalata, iho. Agsubli ako ni Jeff Farmhouse, amang ano kayat mo ti sumurot. Sige, Luno. Umayak, met. Ginom tayo. Maya, Dor. Sige lang, kakadwa. Uminom tayo. Iso tayo ito yan, timakuna at panaginana tayo. Tuwan kadwa. Sa telatad. Kas pajak mapagayan dagiti pasurot ni Boss Napoleon. Kas lakayat ko adalugan tay maysa. Kunam luasin wala lang launay. Nagbasit ti panagkit-kita na kanyak. Dandariklat din na medya karayan. San? Agkalma ka lang, Doro. Di ka gararamid iti pakadadaelan ti panagkakadwa tayo. Si Kamay. Kaya't mo kani taong na kani sa inyo, yapo iti tayo. Sana! Nukas tangan. Bagayam dagiti tao ni Boss Napoleon. Ngamin, isuda ti makaamo amang kilatis iti balito. Nuanda, awan ti mangisuro kadata. Mawatam? Sige! Diyak man lang ito talak na dyan buwisit. Ikarigatan tayo da apakibagayan. Tapno awan itumaod at parikot. Kumusta ti asyenda, Jubilarde? Nasayaat nga, senyor. Awan ti makitak aparikot ka dagiti mula. Amin na mula, ket nasayaat ti panagdakkel da. Gaputasaan mat abaybayan dagiti trabador. Nasayaat nga rod no kasta. Awan gayam. Agpasyudad kami kini Napoleon. Iso medyo may bayag kami jay. Iso abilinan ka manan may papaniti asyenda. Uwan, senyor. Saan mo adadahilan ti panagtalikukan ka, Jubilarde? Jak to dadayalan ti panagtalak yu kanyak, senyor. Aramidag ti amin nakabalag. Kapno saan ang mapukaw ti panagtalak yu kanyak. Nagswerte ka matan, Jubilarde. Naglagan ti trabaho. Magna ka lang di ti asyenda. Idinto tada kami kinidor. Umululi kami pa'y ijay bantay. Awan mabalin ko, Baldo. Gaputan ni senyor tinangad ng itinayta. Dahito itintid na trabaho kita. Ti mga iwan iti asyenda. Amom, sika ti buisit adimteng nito'y. Di kagsarita iti kasta. Aramidat lang ti trabaho. Sige, kung ano kan dito'y. Tamangan numaturap ka pa'y. Di ka napangasunay, Baldo. Gaputag padata pasurot ni senyor. No kabalan nak aduraban. Kabalan kamat akog taran. Anya? Sige. Panawan kan ditoy. Tiyas kaya Jubilarde. Nakarit itan. Agdan tulatang tao mo. Agikaro kanto. Kasto'y latan ti trabaho. Ngam sa bagay, nasayat latamat. Awan ti reklamok iti daytoy, pagsusweldoak mat. Apong Luis. Nay, si kamat gayam barok. Agina na kayo, pay. Madlaw na bambanog kayon. Saan ang mabalin nga aginanaak? Amangan no makita dakmanan nagiti pasurot ni senyor. Ket saplitan dakmanan iti latigaw. Awan day taapong. Simurot damin iti syudad. Uray ni senyorito Alex. Simurot mat.
Syudad? Una pong. Uray ni Senyor Pedro. Nagpasyudad met. Adda ka no importante agagara da ijay. Kastaya. Adda gatangan da para iti lukatan da aminas ti balito. Anya? Amuyo ka di amang lukat da iti pagminasan iti balito di talaod. Ha? Una pong. Ket iso ita ti pakakumikuman ni Senyor Pedro. Gapoy ti deta. Intalak nan dito asyenda kanya. Adak man nandito itanap. Ti babaya nakapuraw. Adan, inakasarita. Amuak tinagan na. Kamaudyanan na. Makasaritak mutlangan. Makasarita nga tan ni Jubilar di ti babaya nakapuraw ijay tanap. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Lirio, iti tanap. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, June Rebutaso. Technical and musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y nga estasyon. Lirio, iti tanap.